Aye, namkela kambe ka Master Xitsonga analyst. Liana mntu of course dakhe right there beef man yayindlu ya hosi Mr Post la inga suka strong between Foroman na yena nga fan ya Mr Post versus Mayengan Light na yena loko nga fan ya Ben Mayengan the president. Yeah, then from there dakhe ya ka gaga. Yeah, so very tlhela le ka ngove le tlhela ka ngove le mi nga ma hleketa previous loko na Damien xa Mayengan Light hi endleni video ya kona laha xime ka bodo ya ka ngove and stuff like that. Mi nga ma hleketa video liya kwala layini please nghena kha xi chinga heta endlu liya hi ngo pfula nyana refresh nyana laha I think swi ta va important ku hi nga tlheli ngopfu ndzhaku. Kwala sweswi hi le ku swi voneni hi reporter live yindlu a yi le ku heleni nkarhi lowu hi nga byeriwa wona wu hindzini. So mhaka leyi fikanga kahle ka defense ta hosi Mr Post la swi nga endludana na forum se ni tika ku gwembana ni ti-video clips without any further waste of time a hi ngheneni. Yindlu a yi le ku heleni nkarhi lowu hi nga byeriwa wona wu hindzini. Ni ku a va pembelo mhani va pembelo a fele marana mhani va pembelo a va pembelo mhani va pembelo va fele marana mhani va pembelo. Ka tingoma leyi badavula hi lexin'wana xidajana xi le ka ngove lexi a xa file mara endlu ya vanhu xi ri a yi se hela mara data swi va khale va te a yeni xikolweni loko ku ri a tikhankho leti mi ta na swimandani ngonya yi ku meno a lava ku ya na swimandani exikolweni ta swi nga koti no hlayela i to hosi ngova wethu ku yindlu leyi ta makwa yi hela hi 2025 na hi ku ti vuli ka 2026 hi December nako se wena yena leyi December 2026 va zanga va ku 2025 wa xoyela hi u ri wa jaha wa phapha wavo loko wo teka mali nga khandziya taxi u ya le or u chela petrol wa ximovha xa xo huma musi wa ya swin'wana swo betera ka nghozi kam so famba matiko kho cheka tindlu ta vanhu nakona yindlu liya hambi yo teka 5 years still yi ta va ya ha ri kahle ku na leyi nga teka 10 years hambi yo teka 5 years yi ta ya ha ri still ka malembe ma kahle cause ku na leyi nga teka 10 years nakona a yi ze yi tleliwa a yi se va na fenchara yo ti komba structure nga ku xi heli mara ka ha xota kun'wana le ndzhaku tshama yi vona view ya ku ya le ndzhaku kumbe vona front view ntsena xi lexi xi dajana xi lexiwani wa loya kam next time u pembelo ya le ka ngove leyi va ta ku ba machangani mfana u chamuka ku dlaya mfana a koti no hlaya malembe 2026 sweswi kumbe se wena wa swi kota ku ba skip ka vutomi bya wena yi ya le ka 2026 hi December famba next year le nante u yima ku jamuka endla kumba tihembe teto video ko an ga expect ku ta yele nhlamba la makoma ntandlano edita loko no ndla mistake so ra ka forum ku na nhlamba and stuff like that. So loko se suka la vele la Mayengan Light dai na ivi ya vuya one video clip a responda ku side ra yena ra no yeah, so I don't know ku yena ifika ku yini and stuff like that. Xingene intro ya risimu ra Mayengani ta vuya man nkumba loyi na Mayengani Se tamluma tinyoxi mi ya ti hakuta musi ni vona vanhu vo tala va rila hi video leyi ni nga yi endla no yima bodweni a bodweni ya ka ngove mara video leyi a yi lavi vanhu vo tala yi langusane na Botsako khale ka manager Botsako we wa matini yo tata nomo kam we wa matini yo humela handle wo se ni ku byela loko u la ku mina we hi phikizana hi mfumo rhandi ya ka dokodela u ya vekela ti-braces u yimisa matini ku va ya humela handle ivi u practice ku vulavula kahle then hi ta vuya hi ta phikizana handle ka sweswo hi Dimani xilolo vu Mayengani so hongo xo tlhaveriwa ngati na hiti ya Mayengani ya ta vuya tsoniwa
a ni nge phikizani na wena hi ku ni ta va ni kha ni nga endli kahle emahlweni ka Xikwembu ku phikizana na xilembo xa matini yo humela handle hurra. Ku yerini hi sehetelana ka mayengani laha ti kha ni kha ti landzelerisa ti-video clip leti a ni tlhe divuya foromani yin'wana video clip manjheni ni xi vona ndhawu leyi kahlekahle ku va busy so hi twini ku foromani i vuyavuye hi yini video manjheni laha. Swa ku hi yona ngwenya la mudyondzisi. Okay, let's go. Jahleka foromani. Can you imagine? Munhu ya xikolweni se primary u high school u vuya graduate le university a Venda after 4 to 5 years u vuya xikolo dyondzisa vana u azu yi ku voni Department of Education a ti bi kahle la yi ku yisa crash yi ku yisa crash ni ku byelini a wu swi koti no hlayela mbuyangwana a wu swi koti no hlayela a wu na metse la a wu na metse that's why education yi ku yisile a primary le u ya tirha swihlanganyana crash a rhanga faka ti-bracelet a ni muza matini wa u nga rhanga u fonisa mata leya ku nyika xikwamulo kenyukanyana fonisa mata na wena ku nyika xikwamulo u ta kanyuka ya tikisa ka beef na dona foromani hayi yena dimen ya yena ntima wo yila ndo hi kha hi cheka ti-images ta yena a xona i xidaka i vo black mumba so i mintima leyi tsandza na iPhone ku ri swi tleka ku teka iPhone i mintima leyi tsandza na ti-iPhone kahle so mintima leya so i mintima leyo yila hakudwa foromani let's go hatile ku vuyeni hatile ku vuyeni. Wafter wena mbali kipa cha Chiefs mpava Sundowns lexi ni ximpani ma ku fa Pirates wena na ta ku ni ku bala bila wita kota ku fi neka khefa u kona putseka na ta ku vavisahana ni ku vavisahana hana na ta ku ba dawulu barrel ni ku voni ku a wu kahle la xikolweni a wu kahle a wu na nqondo ya xikolo that's why va ku yisi primary u tlhela department yi put in we yi ku vonini ku a wu kahle yi ku lahlela primary u vona hi mina mayengani light wa yini u ri seka mdini wa ti vitani se mani la ka lexi xa TikTok ya wena n'wanuna u tirhisa xivongo xa n'wanuna kuloni u wa ka mani ka wena u ya kula njhani xivongo xa wena u xi tshikini kumba u tsolakani kahle swo swi fana mpapa u ri kutsumini a yi tivi wa n'wa tirhisa xivongo xa wena hi we mayengani wena mayengani light mbuyangwana u dyondza vana ka azu na diploma na degree futseka mdini mati no tholi njhani ka mdini la xikolweni futhi la primary ngiphelela xikolo swo hambana phela primary nge vuli xikolo ni primary leyi u dyondzisaka yona i xikolo xa primary yes mara mina ni ri primary tirha ku primary a ni yi tekeli xikolo i crash hikuva vana va rila u tirha ku miyeta vana kwala ni wo hlangula kun'wana n'wana farasi loko byelini fa loko la a hi swi tshiki vini loko wo lava tlhela jamu ka jamu ko phapharu ta komba xa timabulubulu mfana wa mina a ni phikizana na vanhu vo tirha crash mina BMN u tirha titraka u tlangela ti-beef u va n'wanuna must be date loko a ri tirhweni wa swo hlangana swihlangana amari wa va date a ni u khoma mababa wala xikolweni hi laha swo matala swi ku
Hey, apologies for the last section where to put it ku swi kota ku twisisa ku i ri for man la ku na yena wa thakamisa loko a ri ntirhweni no xi na ti-punchline xo for man so hayi yi nga se helela beef leyi na ma hi nga ri like ti tlhe a vuya hi n'wana video clip la nga fika kombisa timhaka letiwa xi ve risimu ra mahenga so hi ta yimela loko a sungula ku yi vulavula and stuff like that. Yeah, let's go. Butitsako mi ya bifa si. Butitsako mi ya bifa si. Ewe, unga byali ti-bracelet. Boti kuna ku hambana xikarhi ka ti-braces na ti-bracelet. Se a swi vona ka mhaka leyi hinkwayo leyi a wu yi vulavula vusiku lahlekani u vulavula ku xikolo ku hava a swi vona ku hi wena u xota ku xikolo hi ku swi kota ku hambanyisa exikarhi ka ti-braces na ti-bracelets u nge lungi fambani mi ya zama swin'wana ebotitsako o as loko mi lata ku nyimpi ya mina na n'wina hi ya mahlweni yanani ka dokodela a ya mi nyika tiphilisi ta nhloko leswaku xipengo xexo xa n'wina xi ta antswa hi ku mi le ku tsandzekeni botitsako mi vulavula swi swo ka swi nga vulavuli ya rhandza munhu wa khwiri ri kulukumba hi ku na wena khwiri ri kulukumba hayi xi lexi ya mene mati from na yena dikhwiri as you can see kwalani swona swo yena khwiri na yena and stuff like that hi ku hi toka section ya bracelets and na the braces and stuff like that. So here like the bracelets, it's actually a jeweler as you can see kwalan sho khavisa as you can see even on hands sho the bracelets leswi hands va kha va hi bifi yona for vanhu kuna xikolo ya ku ri kahle to ku tlhavaneni hinkwato swo ku hinkwato ha xikolo ku ri sweswo then the braces ti tirhisiwa ku va ti kahle ti lunghisa matini loko ma ka mabenda ku fana wo for man ta kota ku va ti tirhisiwa ku matini lama kota ku oloriwa la ma va kahle and stuff like that ku fana na leswi mi swi vona ku then vele khiyetela gagash fika tsala a post ka siku of course ra ti 1 December nga fa komisa ku today marks exactly 10 years since I joined the service so swi timhaka to avekele ti images ta na timbirhi kwala as you can see as Metro Police Officer maka ti kombisa ku hayi in other words wa ha ri kona because ku swize ku duma ngopfu nga ha ri kona na loko mo ka mi cheka tin'wana ti-page va kha va tsala hi swona and even other accounts ku gagasha nga ha tirhi la ka Metro la nga va hlongoriwile and stuff like that. Further on indicated it was supposed to be 13 years but mazwitiva vungungundwani ntirho lowu swo tala has been said about me mhaka swiwuri swo tala van'wani va ku a nga ha tirhi kasi van'wani va ku why loko a ri na mali a nga tshiki vuphorisa as if vuphorisa ho tirha a nga holi every little cent matters for me. Join me tonight, whatever, as I celebrate 10 years and stuff like that. So aku gagasha hayi loko tisen ku wa tirha ka Metro Police. Maybe swi nga swi vangwa na hi timhaka ta ti-live a nga ha endla ti-live ni nga vula ta minkarhi leyi hi tolo ku tshama kha ni ta ti-live a ri ntirhweni kumbexana a nga va lo byela ku a nga ha endla ni tivi ku what happened exactly but I think nga ku ri xilo lexi nga fika swi endla ku swi va confusing if wa ha tirha kona na because a ku ri munhu wa ti-live na loko a ri ntirhweni in most cases kwalaho ma 2022 a ya tshama ri ka ti-live to talo a ri ntirhweni and 2023 early and stuff like that so hi swilo leswi a swi endla swona and stuff like that mhaka laha ku nga zi ku tana question yin'wana leyi van'wana mi ta yi vutisa la yi hlamuriwini already la I'm not sure if munhu loko i delete na ku minkarhi wun'wana swona mi kuma ku munhu already leswaku i delete mi kuma ku a nga tiyatiyangi swona ya nga delitanga Thabo the brain so if you come so these are all the photos even then ako so hi leswi gagasha nga hlamula swo ntsena kwalani so yeah hetisani ngobeni yi ku ni lomba xibamu mi loko ni layile hi xibamu mara ya ta vo hi leswi loko ri amukeza fusikaba ta kombela mi tika subscribe.